minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru wa tanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsa fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira wa man ja'aka fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydin safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin faqaddara summa sabila yassara summa amatahu faqbara summa ila sa'ati kalla lamma yaqdi ma amara. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhlan wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Wujuhun yawma'idhin musfirah dahiyatun mustabshirah wa wujuhun yawma'idhin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul adzim.